Edisi Songbar na buskan ko ni Tangsula 16 Mandai Pulen per constituency ni Darbidal Amsi door to door campaign klaika Mandai Pulen per ni Pramothani candidate Jitendra Burma. Aslo Pirlai Mungo Ongkore Lukoroni Kahamsuba Sumanka candidate Jitendra Burma Paithako Mandai Pulen Poni candidate Jitendra Burma Chongbari no Tiyi Okshakate Fani Edisi Chongbari o Kaplai Onke Bobagara Kami Amsini Lukoroni Bagu Shamung Klainani Barza Romane Haikino Shamung Klaini Hnei Ini kalau kita hamil bar piro hai na hai ini Abu Bagrano ini ano o 16 Mandai Pulen Pur constituency go ini o jaga ne Chongbari go Papangan go Chongi ro harmoni bagai angkon kalau kita ni khane hanjak ma hai ani kenu ya pharo ini kalau kita hatung dah tang bagai ini nomination do primary ya gulo ini pray 5 din 5 days kai tong ini abu ya gulo ini puila yang Ruski hatiwo ini puila yang campaign khayna bagai khaideliwo ini para kolok chomni ini Ruski hati jara o jaga ni kabang luk koro kabang masini warriors ro kabang masini uma bubbles ro kabang masini opera sakra ro ini bubagani kongjak candidate ne alo ini galai ke khabar kobai lam sokon bagai galai ke toktoka tai abuni bagai ango luk koro ini jor khani jo to luk koro no ang abuna hambai maya poro ini no mi bisinte tai ang obono no mi bisinte ke sarna bujugo ini os sini 16 Mandai Pulen Pur to sem to flying zak no ini abuni praman kaise se o jaga nukha ini tamu khaba o jaga ni koro busjor te khatam khaja kai buskani baro tarigo gobang put bai kese to flying mano ini abuni bagino o tini ni arrangement oba hikin tini nukoro ni je khatung muni goi ang balai khena excited tai ang hak balai buskani sodor tarik o jaga o sen dai waisa dodom khainai sen bijoy misil khainai abo tini ang no ni bisit dikhai tini o jeli kuroni hamari nugoi thanglo binang tini sarai ang nugi man kapno Bureau Report Chini Khorang